Munyemerero no munsi tuvuye ku mugabo bwita Messi, amazina ye nyakuri bamwita Lionel Andres Messi Coutinho. Yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa kane mu 1987. Ubu tuvugana afite imyaka yiwe 37. Yavukiye Rosario, Argentine. Uyu mugabo yakiniye amakipe menshi agiye atandukanye harimo za FC Barca, PSG, aho ubu tuvugana ari muri Inter Miami. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel ya Tai Empire, reba wasanditse subscribe ukandeho ufungura inzogera, tugomeze kwagwa mu muryango wa Tai Empire. Munyemerere dutangire nuno mugabo Messi. Uyu mugabo afite metero 1.70 ku myaka ye 37, ahembwa miliyoni 12 z'amadolari. Ugiye kuzishyira mu manyarwanda na akavagari k'amafaranga. Uyu Lionel Messi ku myaka ye 37 akaba yaratsinze ibitego 861, aho Ronaldo amurusha ibitego. Ronaldo afite ibitego 937. Uko mubyumva ewana, Ronaldo yarakoze cyane. Twigarukire ku mugabo wacu bamwita Lionel Messi. Uyu mugabo yatangiye umupira we guhera ku myaka ye 17, ku myaka ye 7 kugeza ageje imyaka 16, aho yakinaga muri Junior ya Barca, aza kuza yazamuka ajya muri club nkuru ya Barca. Uyu mugabo ku myaka ye 26 nibwo yaje kuba yakerekeza mu ikipe ya PSG, aza kuba yatsindamo ibitego bigera muri 300, aho yaje kuba yakerekeza muri Amerika kujya kwamamaza umupira wa Amerika. Uyu mugabo ari gukina mu ikipe ya Inter Miami, aho bavuga ko naho ari kubica bigacika. Lionel Messi zinyo. Uwo niwe wari umugabo w'umunsi twari kuvugaho no munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel, ikorere share, kande kunzogera, like, comment, tugomeze kwagwa mu muryango wa Tai Empire.